Allah Azza wa Jalla peygambere se mutlak emaneti te opomenini emanuşen. Sarpunu Allah Azza wa Jalla ko Kur'ani inna erselnake şahiden ve mübeşşiren ve nediren. O Allah Azza wa Jalla peygambere se që pasamen tut bi çalcan sar svedoko sar okvaso kanel lošalo bahtalo haberi a hemo kova da kova emanuşen ka opomenini. Pa katika tarakva Kur'ansko ajeti dikaja kaj peygambere isi trin osobine, trin sifatija. A ujedno akava osobini ili pa sifatija bivalani pavalen teoven prisutna ko svako ek javer muslimani, džiko je umul qiyameti. A uvajtano te ova svedokija, te ova okulasu kana lošale, bahtale, haberija, hem okolasu ka opomenina, to jeste manušen su ka podsjetina godinen kada kod iso si kodini islami bitno. A kodini islam si bitno, hem najbitno i tamo u stvari, o manušeni te urini ko Allahi, ko pegamberi, hem te pomožini ako zvišimo dini. Te podstaknini pes, a hem javeren, te barjaren, te veličinen, samo je Allah Azza wa Jalla hem nesi ibadeti te čeren. Hemangava kada te pomina duje hadisija, a ujedno duje hadisija te ovenko prvo tam, opomena ko prvo tam maje pa tek onda tek pomeni. Hadisi ko te sam kavačeri, betumen bud godiko meriba, se čači nase o meriba šinavi, emanuše soro uživi ba. Betumen godiko meriba, se omeriba činavi emanuše soro uživi ba. Kja sam godi poruka. Dujto poruka predaja hadisi, kada vela ek manuško pegamberem pučenje, ja Rasulallah, samo i tamo najšukan mini ili pa je kelafija muslimani. Tegano pegamberi dževabi ga del tuma najšukan mini muslimani ko Allah i tamo manuško je sile, najšužo edebi, ahlako, morali i kelafija ponašanje. A palo doa pučne pegambere, ko onda palo doa, tamo najšukar mini ko Allah, tegano pegambera i sama čerđa, najšukar tamo kova godi dela pekomeriba, hem kova bašomeriba spreminipe, to jeste kelafija budi čereva keda bašodive keda ko Allahi napalal kairaneva. Napalal kairaneva. Nadjel kuzum pratine nakala društvena mreže ki na nakla dur, kada si gendejek tikni, terni, narela šani dešu duj berš, či gapete sovele više nuštija, dunja nakla. Što se pominava kava, kva pominavale se vepea kaj pravalen pa uno drom, pa uno vakti, ne sar dikindo je manušen, wallahi u narodu ne sar herdejtane energija, herdejtane ternipan peste, bez obzira kozom beršlen teolo. Haternoha purano, dikindo i sa strane manušena janan di strana primetinaja samo manuša bije, herdeta, kati, snaga, energija, de bene obternipan lende. Kad god te pučebaš obeša, jek dževapi ga dobine, a odovaj tamo, ka penel tuke kaj ternoj tamo. Mangidojte doma be me beša na kelene uloga sonu peder pinda beši sima, mangidojte dume osetinama, ternojnu, herdo energija, snaga, herdo životo je kelafija. Che gledate di che manușena de manușa sinem pire proiectia, a manușada duri ci companci beș proiectia naudori ki godi sinem su ka kere. A pazino pegamberi sam se karea ne plane sarte ova pametna, sarte ova najšukar, a plan najpametno i tamo kova baš o meriba spremini pe subhanallah. A o meriba ovizena da ne javela, o meriba nika se udarna marela, opke da vela bizo glasu, bizo zoni, ne niti šunea, ni osetinea, ova vela je doaj tamo. Ova vela, em tega ni kraj. Ama nažalost avdi amen. Niti o meriba očekujna, niti pa meribna se isjame nada. Ponašina amen sad te peno meriba duri amen. Hem uzalo doa su
svakojeg nađava durje kurko dujeg masek šuna na krau filani. Ama men ponašinamen sa tepeno meri ba ovi amen dar dur ne. Ema men alete resel. Onda dikam nema nušen ostojnena pe kipiri snaga, kopiro takati, kipiri moć, kopiro mali, kopiro takati. Hem sa kava dure al kere amen, hem i kere amen dur te ova, tena razmislina ka ili amen e dive kamera. Avdje ova nuša dikena gyar pes, dikena silen mali, silen snaga, takati, energija, hem da bihom omna ne temena. Srakava buča keren ale dur te ova taro razmisliva kao meri balese paše. Ama i je čužo kućiva, a doborli put sigurno je nam ki amende, kaj nam zorale, ki snaga, ko takati. Ja mi spremna, kakva momenti kad bi avelo me neko suleva o duše, tenela mari duše me dunjate na kam. Ja mi spremna kava momenti, a kana tirana mi ko Allah azza wa jalla. A buče nekava čeren, wallahi na, spremno nas ju, terno panda imu, ili pa Panda mire projekti na završiju, čave na življum, čija na ispratiju, panda je ker na kiju. Znači, sjavim projekti ako životu na odoru. Sad su se spremi na amen, samo namerim nasi. Čudno insanja, wallahi. Čudna insanja, avdije ki dunja, wallahi. Saja avdija je preći, samo na wallahi. Saja avdije ku prvo tan, samo no islam je te praktikni naku i badeci te ova. A ti ova nuša sa ko globali vačera većina ulam robija talo dunja luko, a nas ja više robija talo Allahi azza wa jalla. Na kraju doa vremen periodi kada ova nuša si ne palane robija pire gospodare se. Jer a ti ova nuša hem povakti, hem potakati. Žrtvujena samo dunjalu ko se deli. Redko ko avine, žrtvujem povaktijem pomali baš u Allahe azzavodžene. Redka i tane mi bud hari. A u ahireti tamo večno prava muslima nemi. Hem kad kađatara kava sveto od vajtuke, ira ima više napala na ne, pa ki amende i tamo, pa da avdive, amaro halite popravina, angleder dika ira namen ko Allahe. A kad kiri namene ka Allahi džanne. Era čiveku sabali više nušte. Niko na nele nisam u kontrati Allahe, a keda samo datum je dunjaka na kelu. Ama dikindoja men ponašinaja men tepene i si vreme čiko kontrati džina na kela, džina vela maro vakti. Dikeno ashabija pravare. Ja zlatnom generacija ne bi mu ken ni jek dive a te na den pegodi koji irali bako Allahi je kela fe ako meribe. Čak di stave rindar halane, kopiro imanje, kopiro dvor, kopiri parcela, sinelen handoka buri ni mori, koja bi delen godi ko meriba. A di stave rindar bi čak na kamen piro vakti Andrean leste, ne bili ko najšukar način baš u meriba te spremine. Kada Allah azzavodžele vačera min je kullu men aliha fan. Amen ponašina men sakte pino doa guri amen da. Hema kwana ne amen nego reka stave resa. Sakon Allah azzavodžele sa su siki dunja kana kel prolazno rodova. Osim neni gospodari azzavodžele ovi plemenito hem uzvišimo. Allah tamo ovakvana na kelu. Ama omanuć halale, ovi prolazno biće ki dunja. Marketa ni poruka je pouka svako je kemanu šese kovale vodi i sile. Sad su si kipu i sile piro roko odredimo. Ama rađanaja o roko džikeda i tamo. Ama kiamende i tamo. Pošto nađana o roko tamo dive keda amen ko Allah i kairana. Biva rami baš o meriba te spremi namen. Emo meriba kojeg najšukar, najšužo način te spremi namen. Sad te spremi namen baš o meriba, sad o meriba te džužikera, pa te ađarele kojeg način sad bi volile dunja te na ke. Oda znači
Тоа кој шукар тан, по прво тан тена стани то мериба, а туко не са одюнари. Тена не са то мериба, а туко е тан кој е Аллах задоволно нади. Ем стично не са ке буча. Па е поđавер инсан, дикела козом си го време джала. А о време ке да джала, свакојек секунди, минути, која на кела, амен попаше ко Аллах е ова. Ама свесна на сјава. Свакојек минути која джала, амен побутер трошина, амен емо мериба, амен je попаше. Па би мајан баш омериба инсани, те сетинипе, ембашолесте, те спременипе. Allah Azza wa Jalla kralom tamo škar muslima. Kada Allah Azza wa Jalla pravalen opomenini amen, kaznaja ili meribnaja, i kela fi ajeti akola lafi čerena tarodova, pa kada kela ajeti amen šuna, pući bađi amen de, osetinaja niko amaro kan bidari, pogodini amen mi odovaj hina. Ajeti akola kerena lafi, ili taro azabi, pa ni kazna, ili pa taro meriba. I sidi promjena ki amen dilina, osetinaja ljudova, pogodini amen odvaj hina. Ili pa ponašina amen, srtepene Allah i tane ajetija neka se aver samo na amengi. Obraladena ko ajetija, ko lašuna, ništa ki amen de namenini, niti pa amen pogodini. Dok Džila ko lašunea, ko kalbi tu keresena, hemdena tu godi ko bud buča, onda džan tu si problemi. Tiro kalbi, tiro ilotano, nasvalo nažalost, ne li. I onda je sapke manuša, ka su Kur'ani, ni hari na takini, ni hari na pogodini, dok je muzika tari dujto strana, olerula keri, ole čivela le tirin le konesave momentijale da te razmislini, onda je sapke mene mla, wallahi, nisima čisto srce, ne li. Bitno je manuša dije, okolo mare penđavne lafija, nika se mami si lošni pa, ne li. Odlajte ono najbitno amen dekoroma. Mami si nika se lošni pa, emsak lošuka, tuđe ne tlija i nija. A Allah su naklanini da ne gajne. Allah su naklanini, nema veze, bitno mati nisi nika se lošni pa. Odlajte ono tlija mende, nažalost na nja. Allah buđe ne ubedi me kodo. Da mi samo mami si nika se lošni pa, ores ne mora ništa, ali ibadeti te čeretu kuspine. Ali taj sam, wallahi, celo dive te avente sove, uzal kjava, to šeroma te vazde. Džaba, o kalbi tlo, melalo kao vel, ako na sinetu namazi prava ustima. Ne bud puta me na kaj stala fučenja. Ima koja ga nema nušta halol, džaba i kuke sami god butiku čere. Ako na hinetu namazi, to kalbi melalo ko Allahi. Ko narodu kolege, ja kas šajtove me leko, maša Allah. Emo do abdija maroha ne sako. Manuš na klanin, nikad Allah se ki sežda na peloj, nikad Ramazan je divena postingja. Nikad leki džamija na dučan. O manuša, kava, maša Allah. Ov nika se lošni pana mislim. Ov najšukar manuš, tamo ni celo džamija. Oja, hali taj sad. Šao dva kad temaš karamende ko manuša, ama ko Allahi na nea džahad. Ko Allahi manuš bi namaze so navredini ništa, dva mora te halova. So namazi tano studo tano dini, o namazi tano butiko lako ashabija vačeđe koji kamu kelle, obi odpadniko tano dini, i kela fija ovi kafir. Butane ashabija kola vakerija kamu. Namazea prava muslimana ne keliva. Manuš ko amerela, a namazi na kaldinela, sabke so Allah te pomoži, so aver te pena. Ama je džana, sabko na nešu karte na kel ko Allah. Manuš mulo, a naklanija. Jedino slušajte pena, le so Allah te pomoži. Ama te na kel šukar, sigurno. Svakojeg manuš pravalno kod vas dimo, kod ovako soste i dunja na kljab.
Сарка мере, а ги арваз диво као ме. Ама као правило нека чочи ко шева диво. Сарка мере, а ги арваз диво ко судньо диве као ме. Муланки кафана, биндой, а ги ар као еваз диво ко судньо диве. Накане дунја ки джамија линдой абдези, а ги ар ко судньо диве еваз диво као ме. Ту бири ме. Сарка мере, a chiar vas dimandă cu Allah și cu sunul dive ca voi. E nemoguće a dio manuf halalen teorel nepokorno, toliko džunaje, a toliko sunul dive vas divo maškarokola ili sarokola so ki dunja mučingepe, trudingepe, kozom šaj, aga se ki sežna te pene. Naštio var duj ista te ovene. A okola so trudisale, hem so ka trudinente, hem so borijepe, hem so ka borinente, te arankenente, pazinene, Allah izere granice, lenjo Allah azza wa jelle penela gihar. Wala aqibetu lil muttaqin, alema džičeri šužo kraja, manušen kola sine takvalije neli. Au takvalije itane manuša, koja je sinen dar katar Allah. Amo djalen giri dar na ne samo čibija, nego dar koja ne čivela te čeren bučakula Allah naredinela, a guriona je mukena bučakula Allah zabranila. Allah za uđer će onem tamo čačutne takvalije, to prostina minja mu mare ljudi teleni.